nyaka sa abich mar onyango. Mataye chenro ni nyinga en Sharon Ongao. Mana kaka pile chenro mar mbaka oromo ntiere kidenje ariyo. Mokwongo en chal mar fwambo, ka mar ariyo en twak e chenro mar mbaka oromo. Kata kamano wabiro chako gi chal mar fwambo mar mondo mi ibed gi ng'eyo ni en ang'o matimore e alwora mari odiochieng' ma kawuono. Kata kamano nyaka oromo jwang'a tipo mineno ka en mar masira mabende notimre ayanga okinyi ma kawuono, ka bende gorofa mabende oting'o orofa 7 noluar e gweng' ma Kirigiti mantiere e gwenge mag Kiambu. Ka bende odiochieng' ma kawuono mane masira mabende notimre okinyi ma kawuono, ka bende nyaka sani ji 4 oseyudo hinyruok ma koni kod kocha. Kata kamano nitiere familia moro ma nyaka sani omoko. Ka bende orofa makamano noluar, nitiere wuoro moro miyo kanyakla gi nyathigi mabende omoko e orofa no, mabende chenro pod dhi nyime mar manyogi. Mana kaka ineno, mano gavana ma Kiambu, mano Migosi Kimani Wamatangi, mabende nochopo e masira makamano okinyi ma kawuono. Mane chal mar wach mabende ineno e TV ni kanyo gi sani. Orofa 7, mano story building mating'o orofa 7 noluar okinyi ma kawuono e gwenge mag Kirigiti mantiere e boma ma Kiambu. Mano okinyi ma kawuono, ka bende chenro mar reso oganda mabende nomoko kanyo pod dhi nyime. Nitiere familia moro mabende nomoko kanyo, mabende koro mane chenro mabende dhi nyime kanyo. Gavana ma Kiambu bende nochope masira makamano okinyi ma kawuono marango ka chal mar wach nitie. Ineno nyaka nyamburko e TV kanyo, ka bende orofa no kanoluar e mwandu mopogore opogore, noluar nyaka e ute mana chiegni kode. Mane thor wach mabende nitiere kanyo. Biro bedo kwa mi kuku mar weche makamagi odiochieng' ma kawuono. Jofambo magwa nitiere e gwenge mago ma Kirigiti. Gibiro bedo ka ginyiso ni nyaka sani en ang'o matimore, chalo nade, orofa makama kaluar, ang'o manokelo kata naluar mare. Okenge gi duto jofambo magwa biro bedo ka miyowa odiochieng' ma kawuono mar mondo mi ibed gi ng'eyo. Kata kamano nyaka sani mana ji 4 kende emano hinyore. Kwan mag joma notho kata mana motho e masira makamano pok oyangore nyaka gi sani. Mana kamano nyakwara muge jwang'a tipo mabende neno kanyo en masira mabende notimre okinyi makawuono kane gorofa ot mana bende notimo gorofa 7 noluar okinyi makawuono. Kata kamano kaka ne wasingo ni wadhi loso kod jofambo magwa mabende nitiere kama masira makamano notimre. Adhi loso gi jafambo marwa mong'ere kaka Charles Gikunga. Charles Gikunga, kama unaweza nisikia tu kwa sasa, unaweza ambia tu watazamaji wetu ni nini kilichotendeka mpaka saizi? Kuna wenye walikufa ama wale walioumia? Pia unaweza tueleza kile ambacho kilitokea. Na kupokea nikiwa hapa katika kijiji cha Kirigiti. Hapa ni katika tauni ya Kiambu, hapa kaunti ya Kiambu, ambapo nyumba ya ghorofa 6 ilibomoka asubuhi ya leo, na kufikia sasa tunaarifiwa kuwa kuna 3 ambao wamepoteza maisha yao hapa katika mkasa huu, huku wengine 6 ambao waliweza kuokolewa wao wamepelekwa katika hospitali kuu ya Kiambu ambapo wanaendelea kupata matibabu, na kuna mmoja ambaye labda mnusura mmoja ambaye bado kwa sasa wote ambao wanashirikiana kwa kuokoa na jaribu kumtoa mahali amefunikwa na mabaki ya nyumba haya. Mambo haya yote kwa sasa yanaongozwa na
kaunti ya Kiambu wakishirikiana pamoja na wakubwa na wengine ambao wote mashirika ambayo yanashughulikia ajali ama mikasa kama hii ikifanyika, ambapo wanafanya juhudi zozote kufukua na kuondoa mawe ambayo yamewafunika, ambapo kunasemekana kuwa kuna mmoja ambaye huenda wanaweza kuongea pamoja na wenye wako hapa juu, na shughuli kwa sasa zinaendelea. Asante sana Charles. Labda unaweza tueleza wanasiasa gani ambao waliweza fika katika mkasa huo mpaka wa sasa? Wanasiasa ilikuwa labda ni ile coincidence, sababu gavana wa kaunti ya Kiambu alikuwa jiani akielekea Nairobi, na diposa akaarifiwa kuhusu mkasa ambao umefanyika, na moja kwa moja akaingia, na ni yeye kwa masaa mawili alikuwa anaongoza shughuli za kutoa ama za kuokoa ambao ni 6 ambao wamepelekwa katika hospitali kuu ya Kiambu. Yeye mwenyewe pamoja na wakaazi wote ambao walifika hapa ndio waliweza labda kuja kufanya juhudi zote kuondoa mawe ambayo wangeweza kubeba moja, kufunga na kwa kamba mawe makubwa ama pillars kubwa ambazo zilikuwa kuvuruta, na kuhakikisha kuwa wamewatoa watu 9 ambao kati ya hao 9 watatu ndio wamepoteza maisha yao wakiwa kwa hospitali. Lakini kwa sasa vile tunaona kuwa kuna mashirika yengine ambayo yanaongozwa na labda na sectors ambazo zinahusiana na mikasa kutoka hapa kaunti ya Kiambu, pamoja na wanajeshi wamefika na kuondoa watu wa kawaida ambao walikuwa wanasaidia, na wao hasa kuingia katika site na kuanza kufukua, wakiondoa mabaki yote diposa kuangalia. Na baadhi na hao kuna mjumbe ama member of parliament, MP wa hapa, mbunge wa hapa kaunti ya town ya Kiambu amefika, na pia naona kuwa kwa sasa wanafungua meza ambapo wanawashauri wote ambao walikuwa wanakaa karibu na hili nyumba, sababu nikielezea mtazamaji wa Ramogi TV yenye kumeendelea ni kuwa hii orofa 6 zilibomoka na kuangukia nyumba zilizokuwa chini yake. Kwa hivyo